دما خوش بینرین هجا ایروسی تیرمه 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش همین لسر راستا هریم و همجین لسر راستا جهان رودانه امیجواره پیشکش بکن لی وکه هر تیم دست پیکه چند سرنوچه جیگر هفسروکاتیا مجلس ریبری خوازر حسن کوچر گوت وانج بری ده جبولی سوکن اردوغان هشاری دا بو خوابشان دیران لدیرا زوری هیزن آسایشی با اپراسیونel تایبت چهار چتین داعش گرتن. کجک راگاند کو لگلک دورین باشوری کردستانی دولت ترک لبرچاوی پدکی چتین داعش جه کرنه. گرتین جدوزا پککی و پاشکی ین لدشی تجرید دناوات چالکیان دن راگاندم کو او چالکیا خو در باسی قناقه کردن دیکن. بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جی امی برفره بولتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامیا یکم تکیلداریم حریمین داگرکری ین لباکوری سوریه نکم دولتا ترکیه او داگر کرنه اف جدسپیکا ترمه و لوان حریمان لدش پولیتیکین دولتا ترکیه بازار سر وان پیک آنینه خوابشاندان تینه دلدار خستن خوابشاندان اوقاز گرسی بونکو ایدیم دولتا ترکیه داگر کر و بشک جتین خواه اینترنت و تکنین پیوندیه یعنی خوابشاندیران یعنی بو رای گشتی جدان قد کرن لیم دیمانی کو تویویه که کج آگاهین جهرمیتینه بدست خستن جدا خویا کرن کو هر سکه زیده یا لدشی داگر کری دولتا ترکیه حیا دروشا سیامین ده جاره کردن چالکی پیک خاطن هم وقتی وی که شفی رژیم ترکیه اردوغان جاره کردن مینا کل نوا ترکیه لدش خوابشاندیران زختاند که آگاند کل نوا سوریه جی وان بکومین خوین چتره تشتا پیوست جبو خوابشاندیران کریه انگو زختا پیوست یا لسر وان خوابشاندیران کریه لیا تی خویا کرن آلوزی و دمک کنده بداوی نبه. تەویگەفان ji hîna xwepêşandanên li dijî artêşa Tirk dewam dikin. Ji ber qutbûna înternêtê agahî nayêne girtin. Tevî vê jî di dîmenê ku gihîştine navendameya nûçeyan rewşa li herêmê radixeber çavan. Ji ber vê heft kes hatin kuştin û zêdetirî 40 kes birîndar bûn. Li Efrînê xwepêşandêran cenazeyê kesên hatîn kuştin veşartin. Li Goristanê xwepêşandêran mîtîngek li dar xistin. Piştî wê xwepêşandêran meşek bi motorsîklêt û erebeyan di nava kolanên bajêr de geriyan. Piştî merasîmê xwepêşandêrekî têkildarê rewşa li herêmê axivî û got. مواجهات حدثت بعد يعني تصريحات وزير الخارجية التركي فيما يخص التطبيع مع النظام. گشتدان کوی داویه لهرم درکتن جبر و گراندنا تکلیه دولت ترک به حکومت شامیره و کریار نجات پرستیین لهندر ترکیه لدیجی سوریان درکتن. خواپیشاندیرکی دن جید ده خویا کرن کوی بازار نسروان تینه کرن قبول نکنه. المواطنين السوريين في المحرر او في الشمال السوري المحرر هموها ولدان کوجبو و گراندرا الحکومت شامی نای قبول کرن. نهال وان دوران ین هریمین داگرگری چتیان بینگا وکدانه دست بکرن. شفی رژیما فاشیستیا ترکیه رجب طیب اردوغان دوهد جوینه کی چپا منی ده جاره کی دن خواست هرسا گلی سوریا لدجی آرتش و چتینوی به دستوردان دربره گری بده. Erdoğan diyar kır ku artışa Türk u çetenüğü ile diji gel ketine telgeri. Dün de Suriye Milli Ordusu güçleri ve güvenlik kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Çeteyan hamu kesin ile diji devleta Türk u bitayibetin ku desti wan dixistina ala Türkiye'den nehadigirin.
ev biryar ve subahê ji aliyê serçeteyên komên çekdariyên Tirkiye ketemeriyetê. Ev 8 salin artêşa Tirka dagirker li nava xaka Sûrî dagirkeriyê dike. Erdogan bêku vê rastiye bîne ziman carekî din got. Çavê wan ne di xaka kesî de ye. Tekrar söylüyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Şefê rejîma faşîstiya Tirkiye li wê mukir hat ku wan li xaka Sûriya dagirkirî demografiya herêmîn neguhartiye. Suriye'nin kuzeyinde yerleşim yerlerine 670 bin kişi geri döndü. Katar'ın da desteğiyle hayata geçirdiğimiz konut projeleri tamamlandığında bu sayıya inşallah 1 milyon kişi daha eklenecek. جیگری هفسرکاتیا مجلس ساری ببر آری ببریا خسریا دموکراتیک حسن کوچر دست نشان کرد کو دولت ترک دخوازه هر کسی که جبو برجواندی خواب بکار بینه لو ما پیوست حکومت شامی نی وان لیست تو کانو گوت دیو حکومت شامی زانبه اگر به ترکیه رم اتفاقا که دجبر چی بکه و سوریه وندا بکه گر ببیجه ام به هفکارن کود کارن بوان دیالوگین سیاسی جی بدن مشاندن او جوان دیالوگین سیاسی رجی آمدنه. Ama Suriye tavanbar kir Beşar el-Esed vek diktatörek iktidar nişandan. Cîgirê Hevserokatiya Meclisa Rêveber a Rêveberiya Xweser Hesen Koçer derbarê daxuyaniyên hikûmeta Şamê û dewleta Tirk diaxivîn. Hesen Koçer bi bîr xist ku ji destpêka aloziya Sûriyê ve dewleta Tirka dagirker sîstema Sûriyê tawanbar kiriye, Beşar Esed mîna dîktatorekî nîşan daye û got Destpêka şoreşa Sûrî'de wekî ku tê zanîn dewleta Tirkiya dagirker timo dayîm sîstema Sûrî tawanbar dikir Beşar el-Esed wek diktatörek iktidar nîşandan digo diktatore û gelê Sûrî dikuje gelek mihkema li hayda bê mihkeme kirin destpêka şoreşa Sûrî da bîrengî bû. Ji bo bikaribe ev kesên معارض بین گل خواه و بکار برای خستن بکه و مداخله سوری بکه. Koçer balkeşan ku gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê bi têkbirina hemû êrişan re Sûriyê parastiyen. Berxwedanekî ya Bakur Rojhilatê Sûrî li hember va proje dewleta Tirkî çêbûn esasen di netîcê de me Sûrî parast yani. Hesen Koçer anî ziman ku li ser lîstokên dewleta Tirk ji destpêkê ve hêzên li ser muxalefetê tevdigerin hişyar kiribûn. Ew kesek ku niha îro rabûne serhindanê dijî dewleta Tirkî me wê destpêkê wera got me gûê we bidin şixulandin. Kes wek me dewleta Tirkî naz nake. Wê we bide şixulandin. Wê xizmeta we nekê. Eger hîn Sûrî ne were em Sûrî bi hevdûra pirsgirêkê xwe çareser bike. Bi kompla dewleta Tirkî nêm xapandin. û li hember me ji bo bercewendiyên xwe dewleta Tirkî pêk bîne we dide şixulandin. Hesen Koçer diyar kir ku eger îtifaq çêbibe û êriş li ser gelê me çêbibe wê gelê me li ber xwe bidem. Em nedijminê Sûrî ne. Em ê Sûrî ava bikin. و هاجر اتفاق بدولتها تركيا تشيببن يريش لسر باكور وراتي سوري به هر حدا ملاتي باكور وراتي سوري والبرغم دي وينا سكن يعني جرك دولتها سوري اللي بزارة انه صراحة راحت او نكنه الوست ما زلال الوست ما اجر سياسي بشارة كرنا محاضر وهاجر يريش بكنا مجبور خبارين الوست ما زلال Hesen Koçer herî davî bang li hikûmeta Şamê kir. وأم هيبي دي كان كو دولتنا سوري تابي بيننا يعني أنا نابج اتفاق بدولتنا رغنا كان فقط ننسر حسابي كالي سوري ننسر حسابي خمولاتي سوري كان اتفاق شيء دولتنا تركيا باتفاقية بس تني يريشي لسر كالي سوري بله هر هفسرکانتیا کنسر و براکجی که جد درباره ایرش نجات پرستی ین ل ترکیه لدیجیم کوچبرین سوریه هاتنه کرنده داخل نگده و گوت
اف ایرش پلانێکی فاشیزما AKP و MHP یا li dijî gelane em bank li her kesê dikin ku piştgiriye bidin gelê Sûriyê û bi rengeke xurt li ber van êrişên faşîst rabin paradîmaya Netewya Demokratîk a rêber Apo jî misûgeriya jiyana bi hev re ya gelane. Hevserokatiya Konseya Rêvebira Kecekê tekildarê êrişê nîcatperestiyê yên li Kayseriyê dest pê kirin û belavî bajarên Tirkiyeyê bûn daxuyaniyê ekdam. Kecekê diyar kir ku şefê faşîst Erdoğan ji bo planên xwe yên qirêj pêk bîne mîna li Sûriyê li Tirkiyê jî polîtikayekê dimeşîne ku gelan li dijî hevdû bide şerkirin û got çend rojin li Tirkiye êriş li ser penaberên Sûrî tê kirin. Mal û wesayet kargehên wan têne şewitandin. Ev êriş bi destê dewleta Tirk têne kirin. Ev rewşa li derveyî mirovahiyê divê tavilê bidavî bibe. Desthilatdariya AKP MHP di nava lîstikên gelekî qirêj de ye. Hewil dide gelan berdehev û planên xwe yên qirêj pêk bîne. Kecekê da zanîn ku li hemberî lîstokên rejîma AKP MHP ya nîcatperest divê mirov hay ji xwe hebin, nekevin xefîkê û wiha doman. Em bang li her kesî dikin ku bi berpirsyarî tev bigerin. Tirkiye bi polîtikaya penaberiyê bi salan şantaj li Ewropayê kir, biriya çeteyên xwe li dijî Kurdan û gelên Sûriye şerê dagirkerî û qirkirinê dimeşîne. Kecekê destnîşan kir ku dewleta Tirk çeteyên faşîst ku xwe bi rengê olî veşartin xwedî kir û ev kirin amûrekê ji bo polîtikayên xwe yên dagirkeriyê û wiha pêdeçûm. Gava ku çeteyan têrê nekir bi xwe rabû êriş kir. AKP MHP polîtikaya xwe ya ku Sûriye dike qadekî qirkirina gelan bi ısrar dewam dike. Ne tenê Sûriye her wiha ji bo pêkanîna planên xwe yên qirêj hewl dide Tirkiye jî bixe rewşekî bi vî rengî. Nêzîkatiyê ku dibêje Erdoğan gelê Ereb diparêze xapandinekî mezin e. Kecekê eşkere kir ku dewleta Tirk hewil dide Ereb û Kurdan bi hev bide şerkirin û wiha bidavî kir. Tirkiye hewl dide Kurdan û Tirkan her wiha Ereb û Tirkan jî bi hev bide qirkirin. Bi qirkirina gelan dixwaze desthilatdariya xwe ya li ber hilweşînê ye li ser piyan bihêle. Paradîgmaya Netewya Demokratîk a rêber Apo mîsogeriya jiyana bi hev re ya gelan e. Em bang li her kesî dikin ku piştgirî bidin gelên Sûriyê û bi rengekî xurt li ber van êrişên faşîst rabin. Li Dêra Zorê bi operasyoneke taybet çar çeteyên Daişê hatin girtin. Navenda ragandinê û çapemeniya hêzîna asayişê derbarê mijarê daxuyaniyê da. Navendê diyar kir ku di çarçoveya şopandin û komkirina agahiyan de hêzîna asayişê bi ser cihên çar çeteyên Daişên li Bakurê Dêra Zorê de girtin. Di saetên berbangê de hêzin hatê operasyoneke taybet bi ser cihê çeteyan de girtin. Di operasyonê de her çar çeteyên Daişê hatin girtin. Asayişê diyar kir ku bi çeteyan re gelekçek, teqemenî, cebilxane û cilên leşkerî jî hatine dîtin. Di operasyonê de çeteyan xwe bi kur hatine ku wan gelek sûcên êriş û teqemeniyê pêk anîne. Asayişê diyar kir ku wê di demên pêş de bi kur hatinên van çeteyan bi rêya giştî re parve bikin. Benê di wextekê ku êrişên dewleta Tirkiye dagirkeriyên li ser herêmê dewam dikin de hem wextê vê li vî tevgera şaneyên razeyên çeteyên Daişê jî hene ji xwe nûçame de jî ya asayişê de derdikeve pêş ku hêzin asayişê ji bo pêkanîna aramiyê li dijî şaneyên Daişê operasyonên xwe bi awayekê hîn firehtir pêk têne lê di nava wiha Hezîranê de jî dewleta Tirkiye dagirker bi awayekê hovane li ser xetta Bakurê Sûriyeyê êrişên xwe yên li dijî herêmê dan meşandin bi giştî sûyek êriş ji aliyê dewleta Tirkiye dagirker û çetên wê ve li ser herêmê hatin pêk anîn di encama van êrişan de yek jê zarok du welatî şehîd û çar jî birîndar bûn. Li dijî xaka Bakur Rojhilatê Sûriyê êrişên dewleta Tirk bi ti avahî nayê rawestandin. Ji Qamişlobigra heta Kobanê û Şehbayê êriş bi balafiran pêk tên û di encamê de birîndar û şehîd çêdibin. Di nava meha Hezîranê de tenê dewleta Tirk 31 êriş li dijî 33 gundên herêmê pêkanîn. Bîlançoya êrişan a meha Hezîranê bi vî rengî ye. Ji roja yekê ya meha Hezîranê de dewleta Tirk êrişî gundê seya da yê min biçê da ber topan.
پشتی وی بروژکی گوندی خرابکوتی ای قامشلو هاتا آرمانج گرتن و ده انجامی ده آگر بزوین چاندنیه کرد. سیسی مهی بالافری بی مروف آب چک لکوبان عربیک بمباران کر و دو اندامین آسایشی بریندار بون. هر وکی خطین جیرانی گندوارن گری سپی هاتن توپاران کرن، جیران لسر گندوار گری سپی قطبون. ده پینج همان مهده گند سماقا و بنداوا شهبای هاتن توپاران کرن، لورجی زرار لمال و بخچین ولاتیان بون. عینی روژه ده گند عاقبی باجار شیره و هاتن آرمانج گرتن و آگر بدارستان گند کد. نه حزیران لشکرین ارتشا ترک این لسر سینور گله لجوانه کی و زاروکه کی جگند دو ید نابرا قامشلو و آمود درشان. ده انجام گله بارانی ده زاروکه بناوی مصطفى حسین سلمو ده شهید بو و جوانی پیرجی بریندار بوم. ده 15 و 17 مهه ده شروان مجلس لشکریا بابه هولدان که چتیان تیک برم. هر وها شروان جبهت الاکرات جی هولدان که چتیان تیک برم. 27 مهین نابرا گند کولتب و بختک این باجار کوبانی هاتن بمباران کرن. ده انجام ده آگر بزوین چاندنیه کرد. ده همان روژه ده گندین درچ ایمن بجه هات توباران کرن. ولاتی بناوی ابراهیم سمو 45 سال شهید بو و ولاتی بناوی خالد کامل هلال 26 سال جی بریندار بوم. پشتی وی دروژان شروان مجلس لشکریا من بجه درونه که خوکش آرتشا تر خستن خواریم. بله هر روش دولت ترکیه دایر کرد خواه ایرشن سر هرمی پیکتینه روسپین عشرین عربان جه دیار کردن که دولت ترکیه دایر کرد و چتین وی به ایرشن خواه دخوازه ایراده آوان بشکنن او وان کجبر بکن و گوتن دوی عشر و گل سوریه بگشتی های جهولدان دولت ترکیه دایر کرد این درخستنا فتنه دناو برا جواکا سوریه ده هبن ام همو بقاسه دیرنه ام به هفره دسکفتین خواه جی بپاریسن. دولتا ترکا داگرکر دمها حزیرانی ده گلک جاران ایریش هرمی کر. شیخ و روسپین 20 عربان این کانتون راقا و من بجه درباره وی که ده آخوین و دیار کرن کو اوی لهمبر ایریشان به هفره لبرخوا بدن. اليوم الكل يعرف انه الاحتلال التركي جی شیخین قبلیا بنی سعید آلمن بجه شیخ فهد شیلاش دیار کر کو دولتا ترکا داگر کر هول ده هرمی جنشتجیهن وی والا بکه و گوت دولتا ترک ده سالین داوین ده آخا سوریه داگر کرن دموگرافیا وان گوهرد و خیر و بیرا وان تالان کر دوی عشر و گل سوریه بگشتی حاج هولدان دولتا ترکا داگر کر این درخصنا فتنیان ده نوا جواک سوریه ده هبن دولتا ترک لسر تیلکی خطره دلیزه کنه لگوری برجواندین میه. المجتمع السوري والتركي يلعب على هذا الوتر دائما. طبعا الاحتلال التركي والدولة التركية منذ الأحداث السورية هي كانت روسبي عشيرة البو سلطان على كانتون من بجي شيخ ماهر الحج محمد جي آنيزمانكو دولتا تركا داگركر بريا عشيران شر تايبت و شر آبوري هول ده پروژه دموکراتیک تیک ببه و دوماند. امي دستكفتين خواب باريزن امي نهلن آرمانجن تركي بيبرن شيخ عشيرة العلي يال كانتون الرقاية رمضان الرحال جدس نشان كر كو جواكا ناو نتوي لهمبر إيرشن دولتا ترك بيدنگن و اويكاني زمان دولتا ترك شر تايبت لديج پروژه ريوبريا خسر بكارتينه داكو پلانن كو جدس بيكا آلوزيا سوريا و دانية برخوا بجيه بينه ام همو بقصدرنه روسپی عشیره البریج شیخ حسین البرجس دیار کر کو اف ایریش همدمی سرکفتین ریوبریا خسر تهمو قادان ده کو ترکیه بیچاره کریه تینه کرن و گوت حتی میسوگر کرنا سرکفتین امی لهمبر ایریشان بسکنن. کمیته تکنین در و یا کچکی دیار کر کو دولتا ترک چتین داعش جبول دژی گریلا بده شر کرن لگلک دورین باشور کردستان بجه کریه کچکی دیار کر کو پدک جویجی ندیتی و تیوگوت لدژی وی رولان نوکر او نخیر دوی حلوست بنشاندان.
کۆمیتەیە تێکیلین دەربەیە کەجێکی هشیاریدا کۆ دەوڵەتا ترکا داگرکەر بە دەستەی چەتێن داعشی هەوڵدەدا عێراقی و باشووری کوردستانی داگر بکە. لەسەر لڤ و تەبگەرە داگرکەریە ترکیە دەدەمین داویدا لە باشووری کوردستانی و عێراقی کۆمیتەیە تێکیلین دەربەیە کەجێکی بداخویانێکی ئاگاهیên مەتەرسیداردا. کەجێکی دیارکرد و دەوڵەتا ترکا داگرکەر ji ber ku li hemberî gerîlan nikare encamê bi dest bixe tevî cerdevanan û çetên roj niha jî çetên Daişê tevlî şer dike. Çeteyên Daişê yên li Tirkiye têne xwedîkirin û birêxistinkirin ber bi Moskova û gelek welatên Ewropayê belav dibin û komkujî kirin. Dewleta Tirka dagirker îro jî ji aliyekî ve çeteyên Daişê ji bo li dijî gerîlayên azadî yên Kurdistanê bide şerkirin li gelek heremên başûrê Kurdistanê bicih kiriye. Kecekê destnîşan kir ku bicihkirina Daişê li ber çavê pedekê pêk tê û ev berdek nîşan da. Ev helbesta pedekê cihê şermê ye. Tevî çek, Cebilxane û hêzê ji dewleta Tirka dagirker re pêşkêş dike, niha jî li hemberî bicihkirina çeteyên Daişê yên li başûrê Kurdistanê bêdeng dimîne. Ev rewş bi tu awayî nayê qebûlkirin. Li hemberî vê rola noker a pedekê komîteya têkiliyên derbeya kecekê got. Di vê pêvajoyê de ku herêm ji nûvetê dîzaynekirin de ji bo gelê Kurd carekê din windaneke divê her kesên welatparêz bêdengî nemîne û helwestê nîşan bide. Komîteyê diyar kir ku dewleta Iraqê û gelê wê baş zana ku yên êrişên Daişê têk birin gerîlayên azadiyên Kurdistanê bûn û ev bankir. Ji ber vê yekê jî divê dewleta Iraqê bicihkirina çeteyên Daişê bi destê dewleta Tirkopedekê li ser xaka herêmê ji nedîtî ve neyê. Dawiyê komîteya têkiliyên derveya kecekê raya giştiya cîhanê jî hişyar kir û got. Ev çeteyên Daişê yên îro li dijî gerîlayên azadî yên Kurdistanê didin şerkirin, sibe wê mîna bombeyekê li dijî gelan civakan li hemberî mirovahiyê bibin bela. Ji ber vê jî divê nerazîbûnekî xurt bê nîşandan. Belê herpiştî yenekî ragihand ku 300 çeteyên Daişê li berwarî balaya duhekî hatine bicihkirin, Iraqê jî ji bo vê êdîketiya nava liv û tevgerê lijniya parasiniya parlamentoya Iraqê ragihand ku ev mijareke metirsîdar e û divê bi zelalî were eşkere kirin li ser vê yekê çavleriya ku di nava du rojên bê de civîneke awarte bi serkirdeyên leşkerî û ewlekariyên Iraqê re bêledar xistin. Hevkariya pedekî ya dewleta Tirkiye re metersiya Daişê li ser başûrê Kurdistanê û Iraqê zêdetir kiriye. Piştî iddiayên ku jiyenekê hat, lijneya parasiniya parlamentoya Iraqê ragihand ku ev mijarekî metirsîdar e û divê bi zelalî were eşkere kirin. ئێمە ئەگەر بمانەوێ زۆر بەدوا داچوون بکەین کە مەبەستی تێکدانە تەنانەت لەو هێزانێک کە ئەمڕۆ دێن بۆ منتقەی بەرواری باڵا سەروی سیاسەت کۆدیەکانی زمانی داعشیان لەگەڵە بە ڕسمەوە لامە بە ناو ڕسمەوە لامە چێژ دەوێ بیدەبێت. Berdevkê yenekê Sadî Ehmed Pîre beriya du rojan ragihand ku zêdetirî 300 çeteyên Daişê li herêma berwarî bala ya duhokê hatine bicihkirin. Pîre ragihand ku hemû wêne û navê wan çeteyên Daişê jî di destê wan de heye. Li ser bê mijara metersîdar endamî lijneya ewlekarî û parastinê ya parlamentoya Iraqê Yasir Wetût ji ajansa Rojnewsê re axivî. Yasir Wetût da zanîn ku hebûna dehan çeteyên Daişî ya li berwarî bala ya sînorê duhokê mijarekî metersîdar e û divê bi awayekî lezgînî rastiya vê yekê were eşkere kirin. Yasir Wetût diyar kir ku ev yek binpêkirinekî ewlekariya Iraqê ye û ha got. Wê di nava du rojên bê de civînekî awarte bi serkirdayetiyên leşkerî û ewlekariyê re bêledar xistin. Di civînê de wê ev mijara hebûna çeteyên Daişî ya li herêmê were nîqaş kirin. Di dewama axaftina xwe de Yasir dest nîşan kir ku divê ji bo pêşîgirtina vê metersiyê hemehengiyekî baş hebe û ev tişt hanî ziman. Ji bo rê li binpêkirinên bi vî rengî were girtin
هروها تجی کرنا همو دورین والا کوچته دکارن جخوره بکن ستارگه همه هنگی دنابره هولیر و بغضای ده هبه جبو بیجی امی چاو دریا یکی بکن. دوقتکی دولت ترکیه دایر که روزانه خاکا باشوری کردستانی بمباردماندی که لشکرین خوی نو سوکات نو دشینه خاکا باشوری کردستانی هم وقتی وی کی بجاره جتین داعش جبول دجی گریلین آزادی کردستانی بده شرکرین لخاکا باشوری کردستانی ده بجهد که سروک پدکی مسعود بارزانی پشتی 6 سالان سردانا بغداد کر اولگل سروک وزیر عراقی محمد شیا سودانی هفدیتن پیک آنین ده وقتی که دکو هر دوان قالا سروری خاکا عراقی دهاتا کرن ده ناوی دولت ترکیه دایر کر انگو کرنین وی بتا آوی درباس نبون گر کن بیجن ناوروکا هفدیتنا دنابر هر دو آلیان ده چی بوم و کمال ور نویساندیه تنی هفدیتنا کیا بسنداینی بوم. جیوینا مدت قزیل سروی که کرکو دوی سروری و اولهی عراقی جمیدانا ناکوکیان دور بگرتن و هلوستین لسر مجارین نشتیمانی بین پاراستن. افگوتن ددمه که دکو دولتا ترک خاکا باشور کردستان و عراقی داگردی که دتی کرن. سرویر عراقی محمد شیع سودانی ایرو لپایتخت بغدایه به سروکی پدکی مسعود بارزانی را جویا. سودانی تکلداری جوینا به بارزانی را وها گوته. جبو آواکرنا باوریه دنابرا حکومتان ناوندی و هریمی ده گاوکی گرینگ هاتاویدن. هروها دسردانی دل سرمجارین جدای نافایی و روش هریمی گوتو بیش هات کرن. سودانی و هاگوت مریه کی گرینگ باوریه دنابرا حکومتان ناوندی و حکومت هریما باشور کردستانی ده آواکر و پرزگریکن هی درباز کر. جیوینا متا قزیل سرویه که کرکو دبی سروری و اولهی عراقی جمیدانا ناکوکیان دور بگیرتن و هلوستن لسر مجار نریمانی بین پاراستن. بغداد بهدف تعزيز مسعود بارزانی جی که خوشی خوی الگل سرک وزیر عراقی آنی زمان و سدما سردانی جی به وی آوای آنی زمان. سردانا من بو بغدایه به مبستا بهیس کرنا هولین سرک وزیر سودانی یکو. بویه سدما پیشکتنه که راستقین دنابرا حکومت فدرال و حکومت هریما باشور کردستانی ده. بارزانی و هاگوت داخواز و هولدانین سرک وزیر عراقی ینجبو روشا ولات بر با آرامی و ببهنه. دیالوگامه تکلداری روشا نافخوی و هریمی آوا کربو و نیرین موک هبون. هجای ببیرخستن یکو سردانا بارزانی بو بغدایی ددمکی و ساده یکو پارزگاه دوهو که آنجی هریما بهدینان دبین داگرکریا دولتا ترکا قرکرده یکو حتنها حکومت فدرال و حکومت باشور تو برتک نیشان ندانه. گیرلین هپجوی جاستاری لزاب متینا و هفتانینی لدجار تشا ترکیه قرکر چالکی پی آنین ده چالکیان ده دولشکرین داگرکریا دولتا ترکیه هاتن جزا کرن و درونک جهات خستن ارتشا ترکیه قرکر جی به تونلین برخودانیم این گریلا 16 جاران به تقمنین قد خکری بمباردمان کر لآلیه دن هپجی ناسنامه گریلا که شهید اشکره کر و سوزا برند کرنا تکوشینه دا. لزاب متینا و هفتنینی گریلای آزادیا کردستانی گلک چالاکی لدار خستن. دو چالاکی هم دولشگرین دولتا ترکا داگرکر هاتن جزا کرن و درونک بچکین فردی لهوا هات امحا کرن. نواندارا گاندن و چپامنیه هپگی تکلداری چالاکین گریلا و ایریشین ارتشا ترکا داگرکر داخویانک دا. لگوری داخویانی لهریم هفتنینی بیستونی حزیرانی لقادا دم کایه گریلانی جستاری به تاکتیکا سکوانی لداگر کراندان و لشکری که دولتا ترک جزا کرن. گریلان لهری مامتینای جی 27 حزیرانی لقادا برخودانی یا درگلی به چکین نیو اتوماتیک و گران دو جاران لداگر کراندان. ده انجام ده دو کن هاتن روخاندن. هم وقتی وان چالکیان هریما شهید دلیل آروژاوای زاپیجی گریلان هپگی و جستاری جبیستونی حزیرانی حتی دوی تیرمهی 11 جاران لارتشا ترک خستن.
لورجی لشکرکی داگرکر هاتا کشتن درونکی داگرکران بچکین فردی هاتا خستن و درب لدو چپران هاتا خستن. تێکلداری ئێریشێن ئارتیشا دەوڵەتا ترکا داگرکەریین بچێکین قەدەخەکریژی هەپەگی ئاگاهیدان و گوت. دناوبەرا بیستونی حەزیرانی و یەکی تیرمەهێدە تونەلێمەیین لە قادا بەرخۆدانیا گرێ FM وجودی 16 جاران بتەقەمەنین قەدەخەکری هاتن بۆمبەکردن. داویە هەپەگە شکرەکرد و هەرێمین خاکوورکی مەتینا ڕۆژاوای زاپێ گایژ بگیشتی 18 جاران بە باڵە فرێنشەر و گەلێک جاران بە هەلیکۆپتەرین ئێریشی هاتن بۆمبەکردن. لالیدن هەپەگی بداخویانێکی جودا ناسنامەیە گەریلایگی بناسناوە شەرزان گابار ئەشکرە کرد. هەپەگی ڕاگهاند و هەورەی شەرزان لە هەرێمین پاراستنین مەدیایە ji ber qezayekê şehîd bû û li ser têkoşeriya şehîd wiha got. هەورەی me şerzan ji Kobanê dest bi têkoşîna azadiyê kir û têkoşîna xwe li Çiyayên Kurdistanê gihanda asta herî bilind. Hevreyê me ji bo hilanîna tola hevrên şehîd hilîne tevlî nava refên têkoşînê bû. Ji roja tevlê bû heta kêliya şehadetê bi wêrekî têkoşîn meşand. Deserî de malbata gerîlayê şehîd hepegî ji tevahî gelê Kurdistanê yê welat parêzire ser saxî xwest û dawiyê soza domandina bilindkirina têkoşînê de. Agahiyên li ser nasnameya gerîlayê şehîd wihane. Ala Urfelî bi nasnav Şerzan Gabar li Kobanê ji dayîk bûye. Nê hezîrana 2024 li herêmên parastinên medyayê şehîd bû. جنو چامیا یکم و حتی وکیلی جنو چین کام بوا بینرین هجارا پار و دیکن همون تکیلدار آلوزی بمپی کرن و بطایبتیم جبو به اراده کرنا گلین هرمی تشتین کتنه کرنن بطایبت دوی چارچوبی در رولا دولت ترکیه دایر کرد مدر سیاست داعش و آنیناوین لباشوری کردستانی لی دوی نو چامه دجی بطایبت بالی دکشنه لسرویه که چهار سریا سرکه یا وان پرزیرکن همول کودری اوجی لگرتگاه امرالیه مفتیا ویجیم دستی ریبر آپو دیکم تنی بپیک آنینا دانوستاندنی ریبر آپو دکاره پرزیرکن سرکه انکو هم لحرمی و هم جین لروشلات ناوین بداوی بکه هر دوی چارچوبی ده اف 220 روزن گریلین جدوزا پککی و پاشکم ایدیش بود تجربه لی امرالی بداوی به آزادیا فیزیکا ریبر آپو پیکان به دست به چالکی که بویکوت کربون که دناوا وی چالکی آخویا بویکوت ده هم گرتیان نه به مالبات او هم جی به پاریزن خوره به تو آوای هفدیتن پیک ند آنین پشتی 220 روزان ویجاری گرتیان اف چالکی آخوا در بازی قناخه که نو کرن اوجبوی اکیجیم داخوینی یک برای گشتیره پارو کرن. گرتیان سیاسیین که دی گرتیگهین دولت ترکیه ده لدیجی تجدید لسر ریبر آپو دی نوا چالکی آندنه راگهاندن که او چالکی آخوا در بازی قناقه که نو دکن. داخویانی لسر ناوی گرتیان ده افتش تاته گوتن. ام چالکی آخوی بویکوتی بداوی دکن و جبروشون ده امی به چالکیین جدا تبلی پینگاوی ببه. چالکی گرتیان ده چارچوبه کامپانیا ناو نتوی یا ریبر آپو را آزادی جپرزگریکا کورتره چاره سری ده هاته بود دست بکرین. چالکیا کو 220 روزن دوام کر جارا یکم 27 مجدار 2023 به چالکیا گریوا برچیبونی هاته بود دست بکرین. پشتی بیجی گرتیا ده 4 نیسان 2024 ده چالکیا خود در بازی قوناقکی نو کرن. دوی چالکی ده جی گرتیم پکک و پاشکه درکتنا هفدیتنه آخافتنا به تلفونه و درکتنا دادگه هم بویکوت کرن. پشتی ویجی سه تیرمه ده جبو چالکی نو جه گرتیگه هم پیامک نو هاد. لسر ناوه گرتیین جدوزا پکک و پاشکه ین لزیندان دولتا ترک دنیزکای داخویانی اک دا. ده داخویانی لسر ناوه گرتیان ده افتش تاته گوتن. دا آستا هی ده اف چالکی دقده. د پیوژو پینگاوا ریبر آپو را آزادی جپرزگریکا کورتره چاره سری ده حتی که آزادی فیزیکی ریبر آپو بیمی سوگر کرن امی به چالکین جدا تبلی پیوژو پینگاوی ببن. هری داوی بانگل در دورین دموکراتیک روشنبیر گلی کرد و دوست گلی کرد هاته کرن که دوی پیوژو دیروکی ده جبو آزادی فیزیکی ریبر آپو به ارکا خرابن و خورتی تی بکوشن.
تجريدا لإمرالية كونفرانس كل كونسيا مافي مروفان آن توين يك بوي ده جهات نقاش كرن پارلمنترا پارلمانا أوروبايا لورا كاستل فورت غوت كديارين لدجي عبدالله أوجلان جي إشكنجي هنا ويدتر هر وها بانك لنا توين يك بوي حتى كرن لدجي تجريدي بكهفن نافا لفو تفجري Li konseya mafên mirovan an tevên yekbûyî di çarçoveya rûniştinên mafên mirovan de rûniştina pêncû şeşemîn pêk hat. Örnekleri de var. Mesela 2012'de bir kampanya yapıldı. Li ofîsa Cenevê ya tevên yekbûyî bi pêşengeya tevgera dostaniya navbera gelan alêdicî nijadperestiyê Merab bi sernavê li Tirkiye mafên mirovan konferansek hate li darxistin. Di konferansê de tecrîda giran a li ser rêbera potê ferskirin û kiryarên nehiqûqî yên dewleta Tirkiyeyên li Kurdistanê hatin nîqaşkirin. Destpêkê parlamentera Parlemena Awropayê Laura Kastelford alkişan ser tecrîda li ser rêbera po wiha got. Ocalan jaliye bi milyonan Kurdan ve vekilî dertê dîtin. Di heman demê de aktorê bingehînê çareseriya pirsgirêka Kurda. Ocalan zêdey 25 salin di nava tajîdekî giran de ye. Zêdey 40 mehin bi tu awayî agahî jê naywergirtin. Li girava îmraliyê tejîd û bê hiqûqiyekî mezin heye ku mînaka wê nîne. Têkilî bi temamî hatiye qutkirin. Kiryarên li dijî wê ji işkenceyê jî bêdetire. Ford anî ziman ku tecrîda li İmralê di heman demê de hewldanek ji bo neçareserkirina pirsgirêka Kurd de ev tiştanî ziman. Tecrîda li ser Ocalan weke modelekî li girtîgehên din jî tê ferskirin. Netewên yekbûyî di mijara Tirkiyeyê bi taybetî jî li hemberê bêhiqûqiya li İmralê divê erkên xwe bikarbîne. Ve Sayın Öcalan sadece Türkiye Kürtleri üzerine değil, Arap Kürdistan'ı Pişre ji parêzerên biriya hiqûqî ya sedsalê İbrahim Bilmez Axivî diyar kir ku di asta heyî de li İmraliyê ti hiqûq nîne. İbrahim Bilmez îşaret bi aliyê siyasî tecrîda li İmralê kir, destnîşan kir ku di bênga krîzên li Tirkiyeyê ısrara neçareserkirina pirsgirêka Kurd heye. Parêzer Bilmez bang li konseya mafên mirovan a netewên yekbûyî û saziyên erkdar kir ku li hemberê bêhiqûqiya li İmralê bikevin nava li vî tevgerê. Başkent olarak kabul edilen bir şehir. Ben eş başkanım. Yani Siyasetmedarê Kurd Fırat Anlı jî balkişan ser êrişên dewleta Tirk ên li ser heremên parastineyên medyayê û Rojava û got bi êrişên dagirkeriyê tê xwestin mafên gelê Kurd bêne tinekirin. Konferans piştî axaftinan bi pirs û bersivê bidawî bû. ام به باکوری کردستان دوام بکن ل باکوری کردستان جی مشا جی اراده ر ریز گرتن اكو جبوم اخوادی درکتنا لوینا گل شارداریان کو قوم تاینی و هاتیه کرن یا جوله مرگی چالکی هاتبون دست پی کرن کو بتایبتیم ج استانبول و ازمیر خلق جبو خودی ل اراده خود در بکوین بری خدابون جوله مرگی یا جوله مرگی لگلک باشری باکوری کردستان دیگران دو گهشت بون اله ایروجی اله بری خدان وانی او اف مش هینا جی دوام دکه د مشه د با اوای که کورت کرمانجی پیاماوی کی هات داین اوی شارداریان خو را دستی قیومان نکن او وینا خوجیم جبو داگرکریه نهیل Kürt halkının kendi oylarıyla seçtiği iradesine Meşaj irade ra rêz girtin a li dijî qeyûmê tayîn şaredariya Cûlemergê hat li darxistin dewam dike. Meşvanên bi pêşengiya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî ku ji Stenbolê û İzmîrê bi rêk hatibûn duh gihiştin êlihê. Îrojî meşvan li ber avahiya Dem Partiya êlihê kom bûn û ber bi wanê ve birêketin. Di dema oxirkirina mejvanan de hevserûka Dem Partiya Bajêr Songül Korkmaz Axivî û peyama ew ê teqez bi ser bevin da. Mejvanên ku ji gelek bajaran li wanê gihiştin hev beriya rêwîtiya ber bi Cûlemergê li Parka Musa Anter da xuyan yekda. Hevserûkê giştiyê Dem Partiyê Toncer Bakırhan û gelek kes tevlî da xuyaniyê bûn. İnsanlar kendilerini yönetecek Toncer Bakırhan destnîşan kir ku di vê biryara li Cûlemergê baş ve bêgirtin û ev tiştanî ziman. De ji vê nêzîkatiya tişûqûqî berdin. Mehmet Sıdık serbest berdin.
هم بخوا باور بن پشتی هلبجارتنی به نامزدین خوره در کبن پیش. خلق که هلبجیره امیجی حرمت نشان بدن. İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır ya. Sandık kuruyorsun. 2 dönem kayımlarla yönetmişsin. Divê çerçûveyê de hevserûkê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakiran dawiya anî ziman ew ê têkuşîna xwe bidomînin. Piştî daxuyaniyê meşa ku wê 6 rojan dewam bike bi duruşmeya Cûlemêrkiya me ye dest pê kir. Meşvan wê îro bi qasî 20 kilometreyan bimeşin û tê payîn ku bigihêjin navçeya Payîzava ya Wanê. هاتا راگاندن کو شورمندا الاسد لونا الشبیل ده قضایی ترافیقی ده بریندار بویا اول نخواشخانه الشامی یا شامی تی درمان کرن لآلیه کدن هیزن حکومت شامی آجوکار عربی گرد او جبولی پرسینه برن ناونده که اولهیه. چفکانیه که نیزی رادیو افمی دایی هنمال پرین کو شورمندا بشار الاسد لونا وفات کریه درواندن او دست نشان کرکو روشاوی گرانه او هینال نخواشخانه ناوندا چاودریا مافی مروانیا سوریه اف آگاهی پشتراس کرکو لونا لسریا یوفر آشامی قضا کریه. ده انجام ده بریندار بویا اول ناونده که تندرستی یا نیزی جه قضای حاتیه درمان کرن دوره او را کرن نخواشخانه الشامی یا لشامی. لگوری چفکانیان عربیا لونا قلبیا او ده انجام ده جری درکتیه. هاتا را گاندن کو آجوکار عربی حاتیه گرتن اوش بو لپرسینه برنه ناونده که اولهیه. لآلمانيا او سويدجي بپشتی 8 کس به تومتا کو لسوریه سوجه لدجه مروواهیه کرنه هاتن بنچاف کرن تانبارین لسر گمان باران و دیگره سالین 2012-2014 دو پراسون هفپار هر دو والاتان ده 4 اندامین جگدار او سیخورین بریین استخبارات سوریه دناف ده 5 گمان بار لآلمانيا هاتن گرتن 3 کس جل سویدی هاتن گرتن لگوری داخلانیا دوزگریا فدرالیا آلمانیا یه جگومان باران گمان تکرن کو ددما شرینفخوایی سوریه ده سوجن لدشی مروواهیه کشتنا سیویلان آنجی هولدانا کشتنا سیویلان کرنه. ده داخلانیا دوزگریا سویدی ده جی حتی راگاندن کو کسین لسویدی حاتنه گرتن گمان جوان تکرن کو سال 2012 لسوریه لدشی مروواهیه سوچ کرنه. بلی بینرین هجا پشتیوان نوچان جین هاچن نوچین کو هوارین مد تورا نوچین می انجوای کدا آماده کرنه املی تماشا بکن. یکیتیا شارداریان آکانتونا گریسپی دز به قیدکرنا ریا این ایسا هیشا یا ناوندا باجار این ایسای به گندوارین لروشلات و گرید دکر. دریجاهی ری 7 کیلومتره. ری جالی شینین زیدتری 40 گندان و تی بکارانی. بریا خباتین قید کرنه دست پی بکن ری بکوران هاتبو سر راست کرن. هفسروک یکیتیا شارداریان آگریس پیدیار کرکو قید کرنا ری ده 20 روزان دوام بکه اوگود. آمده کاری هنه ریا خان متینا 10 کیلومتر جی ورقید کرن. ریوبریا سوتامنیه یا کانتونا دیرزوری به کردینه کمیته چاندنی و آفدانیه دست به بلافکرنا بشا یکم آمازوتا آفدانه یا کو جبو ورزا چاندنی هاوین هاتیه و قطاندن کر. لگوری پلانا ریوبریه کو جبو آفدان هاوینه 10 لیتر مازوت جبو هر دونم زاویه چاندنی هاتبو دیار کرن. نرخ هر لیتره که 7 سنتان دیار کر کو روبرا ویا گشتی گهشت ج صد 15. هر وها ریجه مازوتا آفدانه یا کو جبو دهفدان آبته بکارانین حتی نها لکانتون هاتیه بلاف کرن گهشتیه 350,000 لیتریان. مجلس جنان آپارتیا سوریا پیشا روژی و مجلس جنان آ کنگره اسلام دموکراتیک لطاقه شیخ مسعود آباجار حلب پانل اگر درخست. پانل لهولا جوینان یا تاقه شیخ مسعود به دروشمه پیشکتن و حلاق گارانتیا آواکرنا جواکه که سغلمه پیکاد. پانل لسر مجارین جورین پیشخستنه و سنج و رولاوی ده پیشکتنه ده هات بری ببرن. پانل بنرین بجداران لسر هر دو مجاران هات بداوی کرن.
دسته جینگه یا کانتونا طبقه جی جبو پیشیگرتنا لبر نخوشیا لشمانیای دنوه هولدانان ده. ایسان نخوشیا لشمانیا لکانتونا من بجه بلا بوگه گوزیده تری 9,000 کس به نخوشی کتنه. او ریجه لگوری پار جساده 5 زیده بویه. درمان کوتی رشاندن اکونسی ده او جی لمال اوقاتین جیر زمینان تین رشاندن و تو باندورا وی درمانی لسر مروانینه. هر وها دسته تندرستی کانتونه جبو نخوشین لشمانیای ناوندین تندرستی وکرنه. بربینرین هجام لور دیگهجین داویا بلتنا خویا ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جارکدن ورین پیشیا و بمینندن آخیر خوشیده ارشاد بختار.